Addo News Media nagula saaxiib barahena bulshada. Jaajulaystaha reer Tanzania ay Soomaalidu u garan ogtahay Basatir ayaa magaalada Muqdisho lagu soo dhaweeyay. First time I'm coming to Somalia now. I'm coming to my friend Farhan Deep. I'm to Somalia today. Understand? After here, Farhan can tell you maendeleo. مقال في شهر قرية بزير واي ماضي سومالي واي ماضي يا ويلكم تو مقدشو مقال في شهر قرية Your friend? Oh, okay. Oh, brother. Okay, good. فرحان شنو؟ بقجة اوكي